Għal 7 snin sħaħ bejn l-2005 u l-2012 l-eks Ministru Gatt ma nformax lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi b'kont bankarju fl-Iżvizzera. Dan il-kont lanqas kien iddikjarat fid-dikjarazzjoni tal-assi tal-Parlament. The Sunday Times irrapportat li dan wassal biex fil-jiem illi għaddew l-eks Ministru Gatt beda jkun investigat mit-Tax Compliance Unit. Ir-riżulta li fl-2005 meta l-kont ma kienx iddikjarat minn Gatt dan kellu valur ta' madwar 700,000 euro. The Sunday Times qalet li wara li deru rapporti b'dawn id-dettalji, it-Tax Compliance Unit bdiet l-hekk imsejħa Risk Analysis sabiex tistħarreġ jekk it-taxxa kienx iddikjarata kif suppost. Kien waqt il-kampanja elettorali illi feċ dibattitu dwar il-kont Svizzeru tal-eks Ministru. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-eqqel tal-iskandlu taż-żejt, Gatt kien mistoqsi jekk kellux kont bankarju l-Iżvizzera, xi ħaġa illi jikkonferma iżda iktar tard beda jirriżulta li dan ma kienx iddikjarat. Sa fejn naf jien kien dikjarat jekk qed tgħidli mhux dikjarat. Huwa ddikjarat Qabel kont niddikjarhom bħala parti mill-assi tal-eredità tal-papa, sa fejn naf jiena fl-assits iddikjarajthom. U issa mort niċċekkjahom id-dar. Sa 2005 kienu dikjarati, meta mbagħad mietet il-mama u bdejt nagħmel il-lista sħiħa daw inqab. Wara din id-dikjarazzjoni, Gatt kiteb lill-Speaker tal-Parlament sabiex jemenda id-dikjarazzjoni annwali tiegħu ta' bejn is-snin 2005 u 2011.